Yes, reka tubifurize kugira umugoroba mwiza shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizera ko mumeze neza cyane rero aho muherereye ariho hose. Hanyuma rero ni ya gahunda turayikomeje nukubagezaho amakuru umunsi ku munsi, cyane cyane uko biba byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu, ntago ndi jyenyine, ndi hamwe n'umutaramu dukunda kuba turi hamwe ibihe byose. Yes, tubahaye ikaze rero kuri Top Kivu News, amakuru turazanye aturuka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero ndagira ngo tubanze dutangirire ku ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka muri aya makuru. Turababwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye kwiyambaza rimwe mu itsinda ryiwe risanzwe rikorera hara Kinshasa mu butegetsi kugira ngo bakurikirane ibibazo by'abayobozi bakomeje kugenda bagaragaza uruhare rwo kumugambanira nyine kuri M23 ndetse n'abakomeje gukorana na Joseph Kabila Kabanga mu buryo bw'ibanga. Ayo makuru nayo akubiye mu byo tuza kubagezaho. Andi makuru turababwira ko bamwe mu bagize itsinda ry'abahuza baherutse gusura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakaba basuye n'igihugu cy'u Rwanda, bongeye kubonana na Perezida Evariste Ndayishimiye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba binateganywa yuko bashobora kuza gukomereza urugendo rwabo mu mujyi wa Goma. Ayo ni amakuru turi buze kugenda tubagezaho, ariko kandi na Fisi afite andi makuru ahanini yiganjemo ay'imirwano. Yes, nibyo kuko rero nkuko Pasi amaze kubivuga, amakuru yandi ari kugenda ataratamba hirya no hino nuko Kinshasa bamaze gukora inama yo kwiga ku kibazo cya M23 no kure yo gukora ahubwo genocide. Bakoze inama yo gukora genocide, niko nge nabivuga, kwica cyitwa umututsi wese uri muri Uvira ndetse n'icyitwa umuntu utari umukongomani. Bakaba bavuze bati abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagomba kubakuraho, hagasigara abakongomani. Ubwabo bivugiye ngo ni twebwe abanyamurenge, bariya ntago ari abanyamurenge, ni abanyarwanda. Abanyamurenge ni abahe? Abanyamurenge nibo bakongomani pire. Tuvuge aba Kinshasa, abari Kinshasa bari aba Kisekedi bose ngo nibo banyamurenge ubundi. Nuvuga ngo abari Kinshasa nibo banyamurenge. No abari bitwa abanyamurenge nyirizina bo ntago ari abanyamurenge, ni abanyarwanda. Rero bari bagomba kubatsemba bakabakama. Rero M23 hari ingamba nyinshi cyane yafashe, izo turi buze kugenda tubabwira ndetse n'ibyarangiye nuko iyo nama byarangiye. Nanone kandi reka tubabwire yuko muri Runingu FDNB yaguye muri ambushi ya M23. M23 rero yateze ambushi ikaze cyane, ahanga abasirikari b'abarundi bayigwamo. Turabwira iyo operation yose uko yagenze. Amakuru rero ni menshi cyane, turaza kusimbukira no muri Rubero tubabwira uko bimeze ndetse n'Kinshasa. Turababwira nanone ibindi biri kuhabera byose turabibafitiye. Yes, tubahaye ikaze rero, ari nako tubabwira ko ya gahunda yo gukanda subscribe ikomeje. Niba abishoboka kabisa ari ubwa mbere dukurikiye, we shuti yacu, shuti imuvandimwe, shuti yacu hakadasoka, ndakwinginze ngo ukore kuri subscribe kugira ngo ubu dufashije nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero muze kujya gato muri comment, muze kureba comment ya mbere ipininzemo, haraza ko harimo groupe yacu ya WhatsApp twafunguye kugira ngo mujye mubasha gukurikiraniraho amakuru, cyane cyane ama video y'urugamba yasohotse nk'ayo y'abasirikare b'abarundi baba barasiwe iyo za Runingo ndetse n'andi agiye atandukanye, abarimo ibikorwa bibi byose biba byagiye bikorwa n'intera hamwe byose tuba twabishyize muri ayo magroupe kubera ko hano kuri uyu muyoboro ntago byemewe. So mwibuke rero kuza kujyayo murebemo, mukande kuri iyo link, muraza kwisanga nyine muri groupe yacu ya Top Kivu News. Yes, reka turambure amakuru yacu, tuyahere Kinshasa. Amakuru yacu munyemerere tuyahere Kinshasa, niho kugeza maginga ya hari amakuru ashyushye ari kuvugwa none ahangaha, navuga ko ari breaking news. Utingukire mu Burundi naho nuko mu Burundi nyine naho tuafite amakuru Buyoya, nanjye Buyoya Bunyoni nawe bimure nabi, turaza kubivuga. Bunyoni ura mugabo ngo yitabye Imana, byo turaza nibyo tubirebere hamwe. None byagenze ute ko nakomeje kubona rest in peace? Yari yanze guhumeka, umwuka wari wamushizemo, ariko ntago yapfuye. So hanyuma rero andi makuru byo turabigarukaho nabyo. Reka duhere Kinshasa, ariko reka duhere i Burundi ntari bitubanzirize kuri iyo nkuru iri kuvuga ko uwitwa Guillaume Bunyoni, uyu nguyu rero akaba ari umuntu ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero bikaba biri gukekwa ko yaba yishwe, ariko mu kwicwa kwiwe bikaba biri kugenda bitavugwaho rumwe na bamwe mu baturage b'abarundi. Uyu mugabo rero bivugwa ko yaba yishwe mu buryo bw'ibanga
niyo makuru dufite biri kuvuga ko nyine yaba yishwe ariko arozwe nubwo nawe yarari mu bitaro ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yavuye mu bitaro uno munsi. Akaba aribwo yagiye nyine kubonana na bamwe mu bayobozi, ibyo nabyo turabigarukaho, ariko reka tubanze tubabwire nyine uko iyo operation y'uyu mugabo yaba yagenze. Bwana Fisi rero nkuko wari ubivuze, ndagira ngo udusobanurire neza cyane urupfu rw'uyu mugabo ruri kuvugwa, ese yaba yapfuye cyangwa se ntiyapfuye, aracyari muzima? Ko nakomeje kugenda mbona abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga, ku social media nko kuri YouTube, bandika ngo rest in peace, ngo uyu mugabo yaba yagize gute, yapfuye. Uyu mugabo rero ntago yapfuye, ariko n'ubundi bisa naho habuze gato. Niko kwa kundi nyine bajyana umuntu mu bitaro bagashyiraho bya byuma bipima umutima, bagasanga nyine umutima wenda sinzi ibipimo bagira, ariko bakabona umutima we uri hasi cyane, guhumeka biri kwanga. Guhumeka rero byari byanze. Uyu mugabo rero nta kindi, uyu mugabo yararuzwe, ariko ngo kurogwa kose ni Neva wabigize uruhare. Ariko hari andi makuru ava kuri uyu mugabo avuga ko uno mugabo yakoreye toca yo ku rwego rwo hejuru cyane. Bamukoreye tocaring yo ku rwego rwo hejuru, bamukura mu tocarinze baramuhahamura ku buryo tuvugana niyo wamurekura ngo ajye hanze, nta bwenge afite bwo kwibeshaho. Usibye wenda bo mu muryango. Uyu mugabo ni hahandi yumva banakomanze kuri gereza ye, akatajya munsi y'uburiri, ngo munsi y'uburiri akajya kwihisha aho ngaho muri icyo cyumba cyiwe. Wumva ibintu bamukoreye, ibintu nk'ibi ngibi rero ntago aba ari byo, mbona aba atari byo. Nimba uyu mugabo wenda afite n'amakosa yakoze, nangwa se gufata umuntu ukamuhana ukamugira ikintu cy'igishushushungu ukamwica ukamujya gutyo, mu Burundi iryo tegeko ribamo? Oya, ntaribamo, ariko bagombaga kugira igitandame kiraho. Impamvu Neva yari yararebye buriya Bunyoni, uyu Bunyoni abantu benshi bamuzi, amateka wenda make muziho, nuko uno mugabo ari umuntu wari ukomeye cyane hano muri kino gihugu. Yarakomeye nibyo, yarakomeye nibyo, yarakomeye cyane. Ntago ari ngombwa ko bafata umuntu bakamugenza kuriya. Banza kuba umuperezida rero ari ikintu kidasanzwe. Wikanga buri muntu wese uhita umugira ikigori, wikanga buri iki cyose uhita umushwanyaguza. Si nko kuvuga ngo none ahangaha bagira ubuntu bwo kubona uwitwa Reveriye, uzi ibintu bamukorera, bazamurekura ari uko n'izina rya takiryibuka, bamubonyeho ikosa rituma rimujyana mu buyobozi, rimujyana mu nzego nyine. So byo ngibyo ntibyakunda, ariko nyine uyu no mugabo bita Alain Guillaume Bunyoni, uyu mugabo ubuzima bwe buri mu kaga, mu kangaratete. Urumva batangiye kumwica tena akiri muzima. So niyo mpamvu duhari Top Kivu News, niyo mpamvu duhari tuzatubahereza amakuru asobanutse, cyane cyane ku bintu nk'ibyo biba byagiweho impaka bidasobanutse. Twebwe rero amakuru dufite nuko uyu mugabo ari muzima, ahubwo ikibazo cyabayeho ari icyuko yarafite umwuka muke cyane. Nanone bo bakavuga ngo kuko bamuvanye muri gereza bamujyana mu bitaro, bamugejeje mu bitaro nyine basanga ko nibyo, ariko bo bano ba Neva n'abamwegere bose baravuga ngo ni umupangu wari yapanze ngo wo gucika. Umuntu w'igitano mudafite, ahubwo se yacikira umuntu bamaze kubizengurutse cyitwa umu FDNB, umusirikari wese. Neva nahumure kuva hazakurwaho n'abandi batari Bunyoni. Ahubwo undi nkawe namugira inama yo gukurikirana uwitwa uyu nguyu Reverien Ndikuriyo, n'abaprime niyo ngabo, kuko bara nibo bateje ikibazo. Naho Guillaume Bunyoni uriya wararengana, kereka bikozwe nabo mu muryango we. Twihuse cyane rero twigira Kinshasa, aba bagabo bombi bundi tujye tubajyanana, kuko ni muri umunana mukuru niba atari impanga hagati aho ngaho. Tshisekedi rero na Perezida Evariste Ndayishimiye basa nkaho basangiye ibyago cyangwa se ibibazo, bitewe n'ikintu ko bahujwe n'ibibazo n'ubundi byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho batangiye kurwanya M23 kugeza amaginga bakaba batarayitsinda, ahubwo M23 ikomeje kugira gute kwararika abasirikare babo ko bamaze kubura abasirikare benshi pe bahagije. So Kinshasa rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabonye ko uwitwa Joseph Kabila Kabanga atazigera amugwa amahoro. Aravuga ati impamvu ibi byose biri kujya biba, abantu banyegereye bose nibo bari kubitera. Yashyizeho itsinda rishyashya, ubwo yifondeye yagiye yitoranyirizwa intoranwa inyinshi ziganje izo mu muryango we, kuko azi ko batagira gute batamugambanira, ari bo nyine bafite ubutegetsi kandi bagomba kubuhorana, kuko ngo bwahoze ari inzozi za se wa Tshisekedi. Kuko se wa Tshisekedi ngo yahoze yamamaza kenshi, ariko agatsindwa amatora biza no kurangira ngo apfu ariko yabanje gukora ikirori yizihiza
ko yabaye perezida yatsinze amatora kandi ntayo yayatsinzwe. Icyo gihe rero nibwo se wa Tshisekedi yaje no kugira gute kuza kubigwamo. Tshisekedi rero nk'umuntu wageze ku nzozi zase aba yumva atagira gute atarekura ubutegetsi. Kugeza amagingo yanga rero akaba akomeje kujya ashinza anakeka bamwe mu bamwegereye yuko bashobora kuba bakorana na Joseph Kabila Kabanga kuko n'inshuti ze zatangiye kumugambanira. Ibyo birasanzwe cyane. Hanyuma rero uyu munsi kuri iyi tariki ni ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi biravuga ko yamaze gushyiraho itsinda rishyashya ry'abantu badasanzwe bashinzwe gukurikirana amakuru ya bamwe mu bayobozi ndetse no gukora Tshisekedi rero kugeza amagingo yanga akaba yashyizeho abo bantu badasanzwe bashinzwe gukurikirana abo bandi. Urumva kuri ubu nguru rero tushobora kubabwira ko ari ibintu bitoroshye Kinshasa. Tshisekedi yakomeje kugenda akeka amababa bandi kandi ibi byose ngo bikaba biri guterwa na Joseph Kabila Kabanga umaze kumukomanyiriza mu bihugu bigeze hafi kuri 4: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, South Africa, Tanzania ndetse na Angola. Tshisekedi abo bose batangiye kumutera umugongo kuko babonye ko n'abasirikare ba Tanzania bahise barekeraho ku Rwanda. Ntago bari mu Rwanda nabwo kandi tukira aho ngaho muri Kinshasa. Aha ngaha hari itsinda n'ubundi ryashyizweho kugira ngo bakurikirane icyitwa umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hari bakamutsinso. Rero uyu munsi wa none mu masaha y'igitondo nibwo hazindutse hakorwa inama yo kugira ngo bivugane abo bantu bose biyita bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bakiyita abanyamurenge kandi ubwabo atari bo banyamurenge ngo bariya ni abanyarwanda ngo ntago ari abanyamurenge. Ariko rero urwo rwego ro bateguye gahunda yuko ngo bagomba kubamara uko byagenda kose bakabica bakoresheje ibizira za drone zose na za wazarendo. None se iyo ubona bari gutangiye gutera ari amabombe mu isoko ukabona batangiye bari gukoresha amadrone kuri akaza karasa mu baturage ko numva nibaza gukora iyo genocide bari buze kurangira biciyemo n'abaturage basanzwe n'ubundi nyine abaturage Kongomani barabanza babigenzure neza cyangwa barebye basanga Side Kivu yose ituwe n'abanyarwanda. Gusa igihari wowe wishaka kuvuga ngo ugiye guhakana ngo inama yabaye iyo byo bakuze bari abategura ibyo simbihakanye ahubwo ndibaza niba bamaze gutegura ko bari bwice baraza gukumbanya. Ubwo ntago tubize ariko igihari nuko bavuze ko sinzi nimba utari kubyumva uko ni kubivuga uvuga ururimi rwo wese rw'ikinyarwanda nese ko hari ko bari abakivuga ari benshi naho wazabigenderamo. None se umukongomani n'umukongomani nawe uvuze gutyo baramwica. None se ubu ngubu reka nkubwire wemera yuko abarundi bari kuva hano mu Rwanda bakajya hariya mu Burundi bari kubica? Ibyo se warubizi? U Rwanda ruwaruzi ko se rwashyizeho amabwiriza y'uburyo abarundi bari gusubira mu gihugu cyabo bavuye hano mu Rwanda, uko bari bugende nuko bari bwitware mbere yo kugenda, iko bari kubagira inama z'uburyo bwitwara. Kubera ko abari kujyaho bose bari kubica bavuye hano mu Rwanda bari gukeka ngo ntabwo bareba ngo ni umurundi wa wundi w'indani ku rwego rwejo. Reka bazi ko ngiyo umurundi ageze hano ahita ahinduka akaba intasi. Oya no kuva kera reka nkwibutsa akantu. Urumva mu 2010 niba ari na 4 na 15 gutyo bishyira 2015 mu karere ka Gisagara hahungiye abarundi beshe basanga hafi 4,000. Icyo gihe leta y'u Rwanda ndibuka yabafatiye amabisi irabacyura ibanyuza ku mupaka kuri Douane mu karere ka Nyaruguru bambuke bajya mu Burundi, abandi bacisha muri aho bitazamamba. Sinzi niba uhazi muri za hano hafi na za wenda abandi baciye za Bugesera. So abo rero bose bagiye bambukijwe mu modoka bashyitsa ku mupaka udafite ikarita yatorewe nkuru nziza yarapfuye. Abo bantu bose basanga 4,000 barishwe, bari baturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, bari impunzi, bari barahungiye mu Rwanda baza gucyurwa mu buryo bunemewe, ariko bageze iwabo ngo bose barishwe. Abarokotse n'abari bafite ikarita yitora batoreho Pierre nkuru nziza. So kubera iki imvururu zabayeho mu Burundi n'abangaba bari gutaha bari gukeka ko baba barakoranye na niyo mbara. Uyu mugabo wundi nawe rero gahundi hari ubu Murundi ubu Munyarwanda, ndetse yewe niyo waba uri uwo mu kindi gihugu, ariko wenda uri uwo mu kindi gihugu ukaba uvuye nko mu Rwanda ukajyayo wigitunde ho bashobora kugushyiramo imiyaga. Ariko icyitwa abantu ko ari babiri
tayari ubwo bamaze gukatisha tiki kwerekeza he iwabo wa twese. None rero Kinshasa n'ibyo narinde kuvuga rero bamaze kuba bategura iyo nama byamaze kwemezwa ko bagiye gukora izo operation zose. Ibi rero mu 2023 nabimenye hakiri kare yateguye yuko igomba gukora icyo bita mbega no guhagarika nabo ibyo bitero baza bakabarwanya cyane. Igihari rero mw'abantu mwe mu 2023 yifite ikitwa gahunda yuko biriya bintu byose ugomba kubiburizamo ndetse igahita ifata n'utundi duce dukomeye cyane kugira ngo ibereka ko nta bintu by'imikino ifite. Biriya byose uko bari gutegura ari zero waka. Hanyuma hari andi makuru yari yerekeranye na Kinshasa ntababwiye Amerika yafashe indi myanzuro mishya. Ibyo gufasha Kongo babivuyemo. Reka kare sobanura gatwiye. Amerika yafashe indi myanzuro mishyashya yo gufasha Kongo ko ibyo kubafasha mu bijyanye n'imirwanire babihagaritse. Ibi biri guterwa n'iki ngo n'ibikorwa bibi bikomeje kuranga igisirikare cya FARDC. Kubw'izo mpamvu ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafasha Kongo kwica abaturage bayo. Ako tekereza nk'umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko urasa umuturage ari kugendana no mu FARDC ngo bagiye kurwanya mu 23 mu wazarendo ahetse inkoko mu FARDC ahetse ingurube. Eze umunyamerika yabahetse iki nimutubwire imbunda ikigurube hu. Oya abanyamerika bagira indangagaciro iyo bagiye mu gikorwa icyo bagiye muri cyo bakora. Ariko bariya none se reka nkubwira abanya-Israeli si byabananiye gutoza ingabo za ntuzo watoza muzarendo aravuga ngo rantengo reka njye kwinywera Kobana kereka Kobana azashije. Rero bariya ntago bajya bagendera inzira imwe bagiye ku rugamba. Nimba bahuye n'iyo ngurube barayihitana ukamubona yikoreye iyo nkoko baba bazipfunditse ku mikandara. Urumva imbunda uzi koko ziba ziri ariko ira bintu babikora. Ngiye nabonye umusirikare uhetse ingurube mwana ayihetse mu mugongo yashyizeho yajishije wagira ngo yajishije wagira ngo umwana yashyize. Noneho urumva Bukavu bari gusohoka muri Bukavu ikintu cyabaye n'isiri wabonaga bazifite mu dufuka. Umva abaze bari abaginga nejo bundi hano muri Uvira naho nabonye umusirikari umva rwapfuye gukubita gusa mu 2023 yabo yaranshoreye amahene afite imbunda imyenda ya gisirikari ya Leta ya Kongo ihene aravuze ati sha brushete zirabonetse. Ari nabandi biyibiye serekeye niba mu gihugu cy'u Burundi hagiye gupfa benshi baragiye babura ibyo biyibiye serekeye bibimba isanduka zirahenda uzaje mu byo Kigali hano hamwe na hamwe bashyingura urebe amaserikeye ku nahenda. Ariko n'amaserikeri meza mane wajyanga kozwe muri zahabu meza kabisa. Abatipe barayiba bayatunda mu Burundi bazashyingurwa mu bandi. Reka dukomeze naha ngaha rero twarekeze muri Runingo. Ako nagaciyemo reka tujye muri Runingo. Runingo aba FDNB bahuye n'uruva gusenya. FDNB yaguye murambushi abasirikare b'abarundi. Abasirikare b'abarundi baguye murambushi ayo mu 2023 ariko iyambushi ngewe yakomeje yanshanze ukuntu yakozwemo se nyine icyo yarigamije se urumva hari ikindi kitari itsinze. Amakuru ahari nuko ari abasirikare ba FDNB bari kugenda ariko M23 irabatangira nta wamenya ese yabatangire kuziye mpamvu ese yari iri kubaziza iki. Nkibaza ese yari iri muri gahunda yo kugabanya umubare w'igisirikare kugira ngo bakomeze bagire. Ariko igihari nuko bari nk'abantu bameze nk'abari muri patrouille. Rero baza kwisanga M23 yabateze ibatega mbushi tayari nyine bayigwamo habayeho kurasana cyane. Aba FDNB bahasize ubuzima ari benshi cyane ariko kure mu 23 bo urabyumva intare bari intare papa intare bari intare. Hanyuma uyu munsi nanone nkuko nababwiye babasirikare ba FDLR bakomeje kwiyongera nabafashwe na M23 ariko bitanze ku bushake. Ntago ari ubushake n'imbuzo uko ngira hane se burasi ku bushake buri harega ba FDLR bazwiho kwizirika nyine si ku bushake kuko M23 hari itangazo yari yanyujije muri societe civile z'abaturage bagenda babivuga mu makartier urumva bavuga ko umuntu wese uzi ko yaba abarizwa muri FDLR
ariko akaba ari munsi atari hejuru y'imyaka 30 ndetse n'uri hejuru yayo kakwiye kwishyikiriza mu maboko M23 mu maguru mashyashya bityo atazapfira none sabo bizanye gutyo gusa bizanye gutyo barwanyira twirwaneho babona nta bundi buryo baravuga ati nidutorokera za iyo za Ruvungi za na za hehe turaza gufatwa na M23 cyangwa birangira bitanze bamanitse amaboko baravuga ngo hatireka tugende twemera icyaha nyine baraza ubu tuvugana bamaze kubageza muri Bukavu ubwo isa ku isa mushobora kuza kumva u Rwanda na M23 bahuje imirongo tukabatangariza amakuru avuga ko hari abandi ba FDL bashyashya bagize gute ba joininze gusa ibitero n'ubundi biracyakomeje .0 M23 nubwo yahafashe ariko kugeza amagingo anga n'ubundi baracyari kubotsaho umuriro andi makuru baracyari kubotsaho umuriro so andi makuru aravuga ko akandi gace kitwa Rugezi ndetse n'akandi bita Mikeke utu duce twombi turi kumvikanamo amasasu menshi cyane mu Mikenke hano mu bice by'Imurenge so ahangaha rero hose hakaba ari kugenda haberamo amasasu ahandi hantu bahita Itisha muri groupement ya Uvira ni muri groupement ya Bavira aho bita za Kigoma muri territoire ya Uvira Mana Nyagasani two duce two muri Kongo kutumenya biba ari danje ariko no mutarama wa yaduhaye amakuru so rero anganaho M23 yamaze kugera gute kwacakira kandi ni hafi n'umujyi wa Uvira kabisa urumva ko bari muri territoire ya Uvira n'ubundi niho bari kurwanira so byo rero bisigura ko M23 iri hafi kugira gute kongera kwisubiza umujyi wa Uvira rero bigashize ku gitutu abasirikare b'abarundi gusa abacashuru baracyari mu bice byabo na M23 iracyari none Kinshasa yongeye kuvuga yuko ngo M23 nubwo ngibeshya ngo yavuye Uvira iri kubana n'ubundi ngo n'aba FDNB aba Wazalendo bose ngo iracyari hano muri Uvira cyane baba nese urumva M23 se yabahereza bari kubeshya rero Kinshasa bari batanze umuburo ku basirikare b'abarundi bahari ngo mwitware neza mugende gakeya kuko abanyagongo barahari abanyagongo barahari ngo bari kubareba reka mabwire ntago M23 yigeze itatira aba baturage ntago yigeze ibata baracyahari ku bwabo kandi bazakomeza kurinda umutekano ku bwabo si byose M23 n'ubu tuvugana iracyafite intwaro ara za Kingwengwe aya makuru twayasoreza hano oya ntago twahita tuyasoza uko dusoze ayanyuma reka dusoreze aho wavugaga muri Warikare ibintu byahabereye na za Rubero muri Warikare muri Rubero nta birenze n'ubundi Rubero n'ubwoba bwinshi cyane bw'abaturage kuko noneho ikitwa M23 yabasaranye habaho ikitwa imirwano ya danje iri ku rundi rwego ubona ko none M23 noneho yazanye izindi imbaraga zidasanzwe ariko ikintu gihari niki ibisasu biri kwaturikira byose n'amasasu biri kwinjira mu mazu y'abaturage urumva bigasenya bikangiza mbega nta muturage n'umwe ufite umutekano nanone kandi ubwo ahandi waruvuze nira muri Warikare n'ubundi kimwe no muri Warikare ni kimwe no muri Warikare byose ni kimwe ntaho bitaniye naho ngaho byose ni M23 nayo yongeye kwisubizamo imbaraga iri guhangana n'aba Wazalendo n'abandi bose uwagiriwe icyizere rero nka Perezida Evariste Ndayishimiye kuba umwe mu bahuza u Rwanda na Kongo na M23 na Kinshasa yongeye gusurwa n'itsinda ryaturutse muri Angola Togo ni muri Togo harya ego muri Togo Prito Munihangane perezida wa Togo hanyuma akaba rero yamaze kugira gute kuza amakuru ufite nuko ashobora no kuza kugera mu mujyi wa Goma akaza kubonana na Colonel Nanga so reka tuyasubikira aho ngaho turaza gukomeza amasaha mugoroba kabisa turaza kubageraho ikiganiro gitwika kiza kuba kiryoshye cyane mube hafi cyane rero mukanda kuri subscribe Yes reka tubashimire Imana ikomeze igende ibana namwe umunsi ku munsi muzamukurikira amakuru nkanga aryoshye cyane nitwa Pacifique amakuru yacu nakagaruka bye bye